آزاده و آباد هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک عائله، جامعه و دولت می باشد. زیرا به دنیا آمدن طفل در هر یک عائله خوشبختی و اقبال نیک می آورد و چون زنگوله ادامه حیات صدا می دهد. سلام بینندگان عزیز، برنامه نوبتی تحقیق از این لحظه مهمانی کاشانه های شما. این برنامه امروزه بخشیده شده است به روز بین المللی حفظ کودکان. همصحبتان امروزه برنامه ما باشند سردار ریاست مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی سرریاست معارف شهر دوشنبه بابازاده اسامیدین و دیرکتور مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه نظری خوجه سیدعلی زاده. شما رو خوش آمدید میگوییم و برنامه. سلام. خب صحبت را از آن آغاز میکنیم که سرریاست معارف در سمت تامین حقوق و امنیت کودکان چی تدبیرها رو روی دست گرفته است؟ باعث ذکر است که طبق برنامه‌های تعلیمی در هر یک مؤسسه تعلیمی وابسته به بلند برداشتن معرفت حقوقی خوانندگان و رعایت حقوق و آزادی‌های خوانندگان منتظم کارهای فرماندهی از جانب سرریاست معارف شهر دوشنبه در یک جایگی با ساختارهای حفظ حقوق برگزار کرده می شود. همچنین در عرصه هر یک جشن و صحنه‌های مهم تاریخی وابسته به موضوعهای ذکر گردیده یعنی کارهای فرماندهی برگزار می‌گردند. این چنین برای امنیت خوانندگان باشد طبق قرار داخلدار محترم رئیس شهر دوشنبه برنامه الکترونی دانش مورد عمل قرار دارد و پیش از همه یعنی تطبیق با ثمر قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت کودک هست. در همین دایره عمل شوی قانون برنامه الکترونی دانش تطبیق کرده می شود و فونکسیای اساسی برنامه پیش از همه این وقتی که خواننده به مؤسسه تعلیمی وارد می گردد، لحظه وارد گردی، لحظه از مؤسسه تعلیمی برآمدن، تمام همین حرکت های خواننده در مؤسسه تعلیمی تا بها ماندن و تا دوامات یعنی قید کرده می شود. یک روزه اشتراک خواننده در صنف در مکتب به پدر و مادر خبر رسانیده می شود. بله، وضع با تعلیم و تربیت فرا گرفتن خواننده یعنی طریق پیامک‌ها با پدر و مادر رسانیده میشن. این مقصد اساسی همین برنامه الکترونی دانش یعنی حفظ امنیت کودکان در مؤسسه‌های تعلیمی می باشد. این چنین در برابر این مسئله ها از جانب رهبران صنف و از جانب معاونین دیرکتور اوید به تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی وابسته به یعنی حفظ حقوق کودکان در مؤسسه‌های تعلیمی منتظم محفل‌ها، کارهای فرماندهی برگزار کرده میشن و در تمام مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه با باور کامل گفته میتوانیم که یعنی امنیت کودکان تامین کرده میشن. این چنین در برابر تطبیق برنامه الکترونی دانش عمل شوی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، این چنین هر یک مؤسسه تعلیمی از حساب شرکت‌های محافظی و یا اینکه خدمات دولتی محافظه نزد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با پاسبان‌ها تامین کرده می‌شوند تا اینکه از وارد شوی شخصانی بیگانه در وقت درس و خلل‌دار نگردیدن یعنی روند درس در مؤسسه‌های تعلیمی پیشگیری کرده شود. مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه در رشد ایجادی، فرهنگی و اجتماعی کودکان چه نقش می‌بازد؟ پیش از آن مقصد مرکز این فراگیری کودکان و نورسان به محفل‌های عمل کننده مؤسسه میباشد، با خصوص محفل‌های هنری، علمی، ادبی، ورزشی و در وقتی که کودکان و نورسان در حالت‌های پس از درس یا اینکه تو آغاز درس آنها میتوانند به محفل‌ها به طور رایگان آمدن نام‌نویس کنند و در محفل‌ها اشتراک کنند. همچنین مرکز به آنها امکانیت می‌دهد که آنها برای اشتراک در آزمون و المپیادهای سطح شهری و جمهوری و بین المللی آزادانه شرکت ورزند، همزمان کسب هنرهای گوناگون را برای خود آموزند. یعنی در مرکز امروزها برای آماده شوی به بعضی آزمون‌ها آنها را آموزگاران مخصوص آماده می‌کنند؟ بله، هر یک محفل ما به کودکان امکان می‌دهد که به طبع دل خود محفل را انتخاب کنند و طبق جدول تصدیق گردیده همان محفل آماده در درس‌ها اشتراک کنند و از آن فن‌هایی که بخصوص فن‌های زبان انگلیسی چند پیش 3 نفر تعلیم گیرندگان محفل زبان انگلیسی مؤسسه در آزمون بین المللی از فن زبان انگلیسی در بریتانیای کبیر سزاوار جای یکم و دوم گردیدند.
оё дар муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ барномаҳои махсуси маърифатӣ ва тарбиявӣ барои шинос кардани кӯдакон бо ҳуқуқҳояшон амал мекунад? дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва чӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бошад, ҳар як муассисаи таълимӣ нақшаи фаъолияти худро дорад, нақшаи фаъолияти солона ва дар ҳамин нақша яъне чорабиниҳои берунасинфӣ дарҷ гардидан ва тамоми он чорабиниҳое ки вобаста ба ҷашну санаҳои муҳими таърихӣ баргузор карда мешавад, яке аз ҳамун қисматҳои ҳамин чорабиниҳо пеш аз ҳама чорабиниҳои маърифатию фарҳангӣ ҳастанд ва дар ҳамин қисмат ба воситаи саначаҳо, ба воситаи ҳар гуна яъне бозиҳои гуногун, ҳар гуна озмунҳо, викторинаҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба кӯдакон вобаста ба ҳуқуқу озодиҳои онҳо, яъне корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор карда мешавад. Дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бошад, бештар дар арафаи таҳрири ҷашну санаҳо бештар ба кӯдакон озмунҳое ки хусусияти яъне расмкашӣ ҳаст, ё ин ки бозиҳои гуногун ҳаст, ё ин ки дигар чорабиниҳое ки вобаста ба фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ рабт доранд гузаронида мешавад ва дар тамоми чорабиниҳои баргузор намуда махсусан дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳафтаҳои фанӣ ҳаст. ҳар як фани таълимӣ дар муассисаи таълимӣ дар маҷлисҳои пагоҳи рӯзӣ ва дар маҷлисҳои нисфи рӯзӣ дар сатҳи зарурӣ баргузор карда мешаванд ва дар арафаи таҷлили ҳафтаи фани асосҳои давлат ва ё ин ки ҳуқуқи инсон ба хонандагон вобаста ба ҳуқуқ ба таҳсил ва дигар ҳуқуқҳое ки вобаста ба фаъолияти то ҳамон лаҳзае ки дар муассисаи таълимӣ аст, яъне дар давраи ноболиғӣ аст, ҳамаи онҳо ба хонандагон фаҳмонида мешавад. дар муқоиса агар гузорем нисбат ба 10 соли пеш масалан назари наврасон имрӯз ба ҳуқуқҳо ва умуман дарсҳое ки вобаста ба ҳуқуқ аст чӣ гуна аст имрӯзҳо? вақте ки мо вазъи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғонро таҳлил менамоем, аксари он ноболиғоне ки даст ба ҷиноят мезананд аз пас будани фарҳанги ҳуқуқи онҳо вобастагии зиёд дорад. вақте ки таҳлилҳои тибқи сохторҳои дахлдори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ агар 5 сол пеш дар шаҳри Душанбе дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе тақрибан 240-245 ҳазор хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда бошад ва ин рақам дар соли таҳсили 2024-2025 302 ҳазор зиёда аз 302 ҳазор расид, яъне дар ин муддат қариб ба хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе 20% зиёд гардиданд. ва вазъи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон бошад дар 4 моҳи охир дар шаҳри Душанбе зиёда аз 100% кам гардидааст. аз он шаҳодат медиҳад ки бурдани корҳои фаҳмондадӣ дар самти баланд бардоштани ҳуқуқи маърифатию яъне ҳуқуқдонию қонундонии ноболиғон махсусан хонандагони муассисаҳои таълимӣ аллакай вазъи ҷинояткорӣ даст ба ҳуқуқҳои номатлуб задани онҳо хеле паст гардидааст ва инчунин вақте ки ба хонандагон муҳтавои қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак фаҳмонда мешавад, вобаста ба ҳар як банд, вобаста ба ҳар як моддаи қонун дарсҳои махсуси тарбиявӣ гузаронида мешавад бо ҷалби роҳбарони синфҳо. вақте ки хонанда, вақте ки ноболиғ медонад ки ҳар як кирдори ношоистае ки ӯ содир менамояд ба ҷомеа пеш аз ҳама ба худи ӯ, ба падару модар, ба оила, яъне як амали ношоиста аст, халал ворид мекунад, зарар мерасонад, аз ин кирдорҳо яъне даст мекашад. ба ҳамин хотир баланд гардидани маърифати ҳуқуқии насли наврас, махсусан хонандагон яке аз самтҳои фаъолияти сарвисати маорифи шаҳри Душанбе мебошад ва дар ин самт сарвисати маорифи шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор мунтазам чорабиниҳои гуногуни маърифатиро баргузор менамоянд. чун дар бораи чорабиниҳо сухан гуфтед, чорабиниҳо танҳо дар рӯзҳои муайян ҳаст ва ё ҳар як устод, ҳар як омӯзгор метавонад дар моҳи чанд маротиба ин гуна дарсҳо ва ё омӯзишҳои маърифати ҳуқуқиро ба хонандагон дарс диҳанд? ҳар як муассисаи таълимӣ вобаста ба фаъолияти яъне нақшаи солонаи худ чорабиниҳои берунасинфӣ дорад ва вобаста ба ҳар як санаи муҳими таърихӣ агар мо аз моҳи сентябр оғоз намоем, аввал мешавад дарси сулҳ, баъд
یعنی وابسته به استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. یعنی از روی همون نقشه‌ای که پیش بینی شده است، از روی همون است فقط. باز نقشه پیش بینی و این چنین بعضی چاره‌بینی و بعضی صحنه‌های مهم تاریخی هستند که یعنی به اینوبت نقشه برگزار کرده میشن. ما طبق دستور رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد بلند برداشتن حس وطن دوستی نسل نورس از سال تحصیل 2021-22 و تا این جانب درس‌های علاوگی تربیوی خصوصیت وطن دوستی را راه اندازی نمودیم در مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه و این هم یک ساعتی هر یک هفته و یک صنف علاوتاً درس‌های خصوصیت وطن دوست داشته یعنی برگزار کرده میشد و آن موضوعی که از جانب متخصصان سرویسات معارف شهر دوشنبه آماده کرده شده یعنی با مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه برابران مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه پیشنهاد نمودند دسترس نمودند واقعا هم برای بلند برداشتن افتخار وطن دوستی نسل نورس یعنی معرفت حقوقی وقتی که ما در عرفه روز بین المللی حقوق کودکان قرار داریم بیشتر وابسته به بلند برداشتن معرفت حقوقی نورسان و جوانان در مؤسسه تعلیمی چاره‌بینی‌های تاثیربخش گذرانده شده ایستاده. زیاد می‌خواستیم دانسته باشیم که برای کودکان از عائله‌های نیازمند امکاناتشان محدود یا بی‌پرستار چه امتیازها در مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه پیش بینی شدند؟ خب کودکان نیازمند از عائله‌های کم بی‌زاد بیان که بی‌پرستار در برابر دیگر خوانندگان در برابر دیگر کودکان نورسان به طور رایگان به محفل‌ها جلب کرده شدند. همزمان آنها حقوق به طور عمومی اشتراک کردن در تمام آزمون المپیاده را نیز دارند و همه روزه برای آنها از جانب راهبران محفل‌های مؤسسه دولتی مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه همزمان مؤسسه تحصیلات علاوگی ناحیه‌های شهر دوشنبه محفل‌ها به نوبت گرفته شدند و در برابر دیگر کودکان و نورسان آنها از تمامی حقوق و عهده‌داری‌هایی که دیگر کودکان دارند برخوردار هستند. بیشتر در کدام محفل‌ها آنها جلب می‌شوند؟ بیشتر آنها اصلا دختران هستند و به محفل‌های قنادی، به محفل‌های دوزندگی، به محفل‌های رسامی جلب کرده شدند و برخی از آنها پس از آنی که سرتیفیکات مرکز را به دست آوردند امروز در خود مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه به حیث راهبر محفل فعالیت می‌نمایند. باعث ذکر است که در شهر دوشنبه با مقصد یعنی به تحصیل فرا گرفتن کودکان امکاناتشان محدود و کودکانی از عائله‌های کم بی‌زاد مکتب اینترنت و مؤسسه تعلیمی تیپ مکتب اینترنت ها فعالیت می‌نمایند و کودکان سنی تا مکتبی که در شهر دوشنبه از عائله‌های یتیمند از عائله‌های بی‌پرستار هستند امکانات محدود دارند. در خانه کودکان رقم 1 شهر دوشنبه برای کودکان بی‌پرستار با تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند و تمام شرایط امکانات‌ها در مؤسسه تعلیمی تامین با متخصصان کسبی شرایطی ارزنده برای زیستن اینچنین تامین با خوراک‌های گرم یعنی تمام شرایط‌های ارزنده مهیا کرده شده است. یعنی امروزها تمام شرایط برای آنها مهیا کرده شده است. بله اینچنین در آن مؤسسه تعلیمی که کودکان امکاناتشان محدود کودکانی که معیوبیت دارند به تحصیل فرا گرفته شده‌اند یعنی از درآمدگاه مؤسسه تعلیمی علاقه برای آنها شرایط مهیا کرده شده است یعنی زینه‌های مخصوص برای وارد شدن به مؤسسه تعلیمی در رفت صنفخانه‌ها با همین کودکان امکاناتشون محدود تشکیل کرده شده است. خب همین کودکان امکاناتشون محدود گفتید و یا بی‌پرستاران آنها برای اشتراک در بعضن آزمون‌های بین المللی و یا داخلی از جانب سرریاست دستگیری کرده می‌شوند و به واسطه دستگیری کرده میشد. به طور مثال اگر ما نظر افکنیم ماه فوریه سال 2025 در شهر تورین دولت ایتالیا المپیادای زمستانه یعنی برای نورسان و جوانان امکاناتشان محدود برگزار کرده شد. در برابر که از جمهوری تاجیکستان در دسته منتخب 6 نفر اشتراک می‌نمود تعلیم گیرنده مکتب اینترنت رقم 2 برای کودکان امکاناتشان محدود در چنین چاره‌بینی سطح جهانی به واسطه تحت سرپرستی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که
маблағи умумӣ хаҷ барои рафта омадан, барои дигар хароҷотое ки барои ҳар як варзишгар яъне лозим ҳаст, аз ҷониби бевоситаи раиси шаҳр Душанбеи муҳтарам Рустам Эмомалӣ маблағҳои зарурӣ ҷудо гардид ва таълимгиранда бо яъне устодаш дар ин чорабинии сатҳи баланди ҷаҳонӣ иштирок намуд ва сазовори ҷойи ифтихорӣ гардид. Инчунин аз мактаби интернатҳо, аз таълимгирандагони мактаби интернатҳоро мо таҳлил намоем. Мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакони бепарастори шаҳри Душанбе дар тамоми озмунҳои ҷумҳуриявию шаҳрӣ фаъолона иштирок менамоянд. Дар арафаи таҷлили рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ки озмун барои дарёфти стипендияи раиси шаҳри Душанбе эълон ва ҷамъбаст гардид, аз як мактаби интернат 9 нафар хонандаи ҳамин ки аксари онҳо бепарасторанд, ятиманд, нимятиманд, дар озмун барои дарёфти стипендияи раиси шаҳри Душанбе фаъолона иштирок намуданд ва сазовори гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе гардиданд, ки дар тӯли баргузории озмуни стипендияи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ва дар тӯли фаъолияти мактаби интернат ин як дастоварди хеле назаррас буд. Ва дар баробари ин аз ҷониби муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе дар арафаи таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бори нахуст озмун, яъне озмуни пешвои ман, ифтихори ман байни кӯдакони имконияташон маҳдуд баргузор карда шуд, ки кӯдакони имконияташон маҳдуд бо як шавқу ҳаваси хеле зиёд дар ин озмун иштирок намуданд. Озмун асосан аз рӯи яъне расми беҳтарин, аз рӯи бозии шоҳмод ва дигар намудҳои бозиҳое ки вобаста ба имконияти ҳамин кӯдакҳо, ҳамин қишри ҷомеа яъне иштирок карда метавонанд баргузор карда шуд ва ғолибон дар маросими ҷамъбаст бо як хеле ки бо як шаҳомату шукӯҳ хоса таҳлил гардид. Кӯдакони имконияташон маҳдуд воқеан ҳам дарк намуданд, ки имрӯз онҳо дар ҷомеа мисли дигар ҳамсолони худ, мисли дигар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ҳуқуқу озодиҳои онҳо таъмин карда мешавад ва онҳо дар баробари дигар қишрҳои солими ҷомеа метавонанд дар дилхо озмуну чорабиниҳои сатҳҳои гуногун бо як иштироки фаъолона бе ягон маҳдудият иштирок дошта бошанд. واقعا همچنین دستگیری ها برای آنها امکانیتی دوباره میدهد تا خود را در جامعه یکی از شخصان فعال احساس کنند. آیا مشکلی های وجود دارند که در راه حمایت حقوق کودکان مانع ایجاد کند؟ اگر ها چگونه برطرف می شوند؟ در سمت مشکلات باشد در مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه وابسته به حقوق یعنی رعایت نگردیدن حقوق کودکان یگان مشکلی موجود نیست، زیرا بواسطه از با دستور رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه واحد کاری روانشناس فعالیت میکند و این واحد کاری روانشناس با متخصصان کسبی در همکاری سرریاست معارف شهر دوشنبه با دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی و آن مؤسسه‌های عالی کسبی که در رشته آموزگاری، در رشته روانشناسی متخصص آماده می‌نمایند همکاری خیلی خوب داریم و تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با متخصصان روانشناس، یعنی با آنها اینچنین هر یک مؤسسه تعلیمی با فیلیال دانشکده تکمیل اختصاصی کارمندان ساحه معارف شهر دوشنبه همکاری خوب برام مانده شده است و این متخصصان در مدت معین شده از تکمیل اختصاص گذرانده می‌شوند و باعث ذکر است که طبق تحلیل‌هایی که از جانب روانشناسان، از جانب متخصصان ساحه معارف به واسطه در صنف‌ها تحلیل گذرانده می‌شود، طریق یعنی تست‌ها، اکثر آن مشکلات‌هایی که خوانندگان دارند بیرون از مؤسسه تعلیمی است، بیشتر خصوصیت اولیوی دارد. خصوصیت اولیوی دارد و این همه آن تحلیل‌هایی که از جانب متخصصان، از جانب مسئولان مؤسسه‌های تعلیمی مورد آموزش و تحلیل قرار داده می‌شوند، از جانب روانشناس به هر یک کودک، به هر یک خواننده که مشکلات دارد وابسته به همون کریتریا یا که با همون سطحی که هست، مشکلات اولیوی هست یا مشکلات
муносибат бо ҳамсинфон ҳаст ё муносибат бо дӯстон ҳаст ё ин ки вазъи иқтисодии паст дорад ва тамоми ҳамин паҳлӯҳо дар шакли таъсир ба раванди кӯдакон ба раванди илмомӯзии кӯдакон умуман ба раванди фаъолияту зисти минбаъдаи кӯдак яъне таъсир мерасонад бо ин кӯдакон аз ҷониби равоншиносони муассисаҳои таълимӣ ба таври индивидуалӣ яъне ба таври як ба як суҳбат гузаронида мешавад то ин ки он махфият он мушкилоти хонанда фош нагардад ва хонанда яъне ба таври умумӣ гӯем агар боиси масхараву боиси яъне паст шудани обрӯи эътибори хонанда дар синф гардад. Ба ҳамин хотир дар ҳамин ҳолат ҳам аз ҷониби мутахассисону аз ҷониби омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ҳуқуқи озодиҳои кӯдак яъне ба таври комилан яъне ҳифз карда мешавад. Назари волидайн нисбат ба қабул намудани масалан равоншиносон дар мактаб чӣ гуна аст? ин хуб аст, назар хуб аст ба хотире ки аксари он хонандагоне ки мо қайд намудем бештар мушкилоти оилавӣ ки доранд баъзе бештар духтарон вақте ки дар як синни соли муайян мерасанд аллакай аз ҷониби падару модарон аз ҷониби яъне бародарон аз ҷониби хешу таборон барои кӯдак яъне як монеаҳои сунъӣ ба вуҷуд меояд ки бояд ӯ хонанда ё духтарак тарзи либоспӯшиш бояд дигар бошад яъне рост ба муассисаи таълимӣ рафта рост аз муассисаи таълимӣ ба хона ояд вақти холигӣ хонанда бояд дар хона бошад яъне оинаи нилгун тамошо накунад ва он маҳдудиятҳое ки аз ҷониби бархе аз падару модарон барои кӯдак барои насли наврас дар муҳити оила ба вуҷуд меояд ӯ хоҳ нохоҳ метавонад барои рафъи амин мушкилот ба равоншинос муроҷиат намояд ва тибқи он хулосае ки аз ҷониби равоншиносони муассисаҳои таълимӣ дар шакли пур намудани тестҳо мо назар меафканем ва боиси зикр аст ки он тестҳое ки мо назар меафканем шахсияти хонанда махфият аст яъне барои худи мо ҳам низ шахсияти хонанда махфӣ аст ба хотире ки яъне дар бораи як нафари дигар маълумот паҳн кардан ё ин ки маълумот додан ин дар доираи қонунгузорӣ иҷозат нест. Ба ҳамин хотир бештар баъд аз вуқӯи воқеа баъд аз оне ки ягон ҳодисаи нохуш ба миён меояд баъд падару модар ман бояд ин кор намекардам ё ин ки яъне он аввал шароитам муҳайё мекунанд ки ягон ҳодиса ё ин ки ягон корҳои ношоиста ба вуҷуд биёяд пас афсӯс ин ки сари корро намегирад. Ба ҳамин хотир барои таълиму тарбияи дурусти насли наврас тамоми он имконияту салоҳияте ки сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе дорад ба таври комил ба таври мушаххас татбиқ намуда истодааст ва аз падару модарон хоҳиш карда мешавад ки дар арафаи рӯзҳои истироҳатӣ ки мо дар арафаи таътили тобистона қарор дорем пеш аз ҳама барои ба яъне беҳудагардӣ машғул нашудани кӯдакон дар ҷойҳои хавфнок обозӣ накардани онҳо дар вақти шабона яъне бе шахси калонсол беҳамроҳии шахси калонсол гаштугузор намудани онҳо бештар ҷалб намудани онҳо ба китобхонӣ ҷалб намудани онҳо ба барномаҳои махсуси илмомӯзии телевизионӣ барномаҳои махсуси забономӯзие ки тариқи интернет шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст бештар ба ҳамин амалҳои нек яъне равона намоянд. Дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе оё ҳамкорӣ бо мактабҳо, боғчаҳо ва ё волидайн вуҷуд дорад? ҳамкории марказ аслан бештар бо волидайн аст. ҳамзамон тамоми таълимгирандагоне ки дар марказ дар маҳфилҳои марказҳои кӯдакон наврасон таҳсил мекунанд бевосита худи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ҳастанд ва бояд қайд кард ки дар вақтҳои фориғ аз дарсӣ бештари кӯдаконро худи волидайн ё биби ё бобо ё падарон модарон ба дарсҳо меоранд ва интизорӣ мекашанд ки онҳо аз дарс мебароянд боз онҳоро қабул мекунанд ва бояд гуфт ки дар баробари ин мо дар тӯли сол
3-4 مرتبه با والدین تعلیم گیرندگان خیلی محفل و علیحده صحبت و بخوری برگزار می‌نماییم. جهت دستگیری آنها و پسندیدوار است که خود والدین نیز در این کار ما را همراهی می‌نمایند، دستگیری می‌نمایند، چون فرزندان آنها توانند که در وقت‌های لازمه در درس‌ها اشتراک کنند. همزمان جهت سفربر نمودن آنها در آزمون و المپیادهایی که برگزار میشه و چه در داخل شهر باشه چه در بیرون از شهر دستگیری میکنند. تشکر زیاد. روز بین المللی حفظ کودکان در مؤسسه‌های تعلیمی شهر چگونه تشکیل کرده می شوند و در مرکز کودکان نیز اینچنین؟ باعث ذکر است که همه ساله در عرفه تجلیل روز بین المللی کودکان با دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی قرار داخلداری رئیس شهر دوشنبه با ضمیمه نقشه چاره‌بینی و تهیه و تصدیق می‌گردد و مورد اجرایش کامل قرار داده می‌شود. در مؤسسه‌های تعلیم شهر دوشنبه بخشیده به این روز مخصوصاً از صنف‌های 2 تا 4 از 5 تا 9 و از در صنف‌های 10 و 11 یعنی در 3 زینه‌ای که سازمان خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت می‌کند از اختران، وارثان سامانیان و سامانیان آزمون‌های گوناگون برگزار کرده می‌شود. مخصوصاً در بین خوانندگان اگر صنف‌های ابتدایی گیریم آزمون‌های رسمی بهترین آزمون یعنی حیات کودک کودکان آینده ملت هستند تحت همین عنوان‌ها و دیگر عنوان‌های دیگر و در صنف‌های 5 11 باشد رسم‌های بهترین، انشای بهترین، چاره‌بینی گوناگونی فرهنگی و فراغتی و در صنف‌های 10 و 11 باشد هم همچنین همین گونه چاره‌بینی‌ها برگزار کرده می‌شود. طوری که درج کردند طبق قرار محترم رئیس شهر از 16 می سال 2025 تحت رقم 298 قرار محترم رئیس شهر درباره تجلیل و برگزار نمودن روز حفظ کودکان به تصویب رسید و شروع از 26 می تا 1 میلیون هفته کودکان و نورسان شهر دوشنبه در شهر دوشنبه اعلام گردید و هفته کودکان با مراسم گلچین برگزاری در نزد مجسمه اسماعیل سامانی آغاز گردیده. در مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه همزمان در مرکزهای تحصیلات علاوگی ناحیه‌های شهر دوشنبه برگزاری یک قطار آزمون‌ها بخصوص آزمون رسمی بهترین تحت عنوان دنیای کودکی من، آزمون انشای بهترین تحت عنوان نسل خوشبخت زمان و ششکه و شهمات برگزار گردیدند. تشکر زیاد. بینندگان عزیز یادآور می‌شویم که همصحبتان امروزه برنامه تحقیق بودند سردار ریاست مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی سرریاست معارف شهر دوشنبه بابازاده اسامیدین و دیرکتور مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه نظری خوجا سیدعلی زاده. یادآور می‌شویم بینندگان عزیز که موضوع امروزه برنامه ما بود روز بین المللی حفظ کودکان. شما را بار دیگر خوش آمدید میگویم و تشکر میکنیم برای یک صحبت پرمحتوا. اینجا رسیدیم بینندگان عزیز به فرجام برنامه امروزه و با شما خیر و خوش میکنیم تنها تا برنامه‌های بعدی. برنامه‌های دیگری تلویزیونی دوشنبه باشند ادامه دارند. خیر.